Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ru сайтында. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе 1 марттан Татарстан диния нәзарәте белән берлектә «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан иткән иде. Аның максаты вагаз жанрын популярлаштыру һәм татар телендә иң оста вагазчыларны ачыклау. Конкурс шарты буенча һәр җомга, хөрмәтле тамашачылар, вагаз сөйләүчеләр белән сезне дә таныштырып барабыз. Бүгенге вагазчыбыз Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داعي ودواعي وبارك وسلم عليهم وعليهم كثيرا كثيرا. محترم جماعة bizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'p nasihatlar qoldirgan. Bir hadisdan Ibn Majah hazratidan topshirilar. İnnama bu'istu mualliman. Min muallim kebek sizga jibarildim. Shundan qarata payg'ambarimiz bizga ayta, amr qila. Ballighu anni walau ayatan. Minnan bir ayat bulsa bir ayatni topshirig'iz kishilarga. Bilimning zo'r fazilati. Siz dunyoni tilasangiz, sizga bilim kerak. Siz oxiratni tilasangiz, sizga bilim kerak. Siz nechik akşa işlerge anarga bilim kerak, nechik namaz okurga anarga bilim şulay kerak. Hadiste bizge peygamberimiz ayta. Kim 40 hadisini ümmetime tapşırsa, ol cennetke kere. Şulay bolsa, şunlardan küp alimlarımız 40 hadisler, küp kitaplar yazgan. Şulay peygamberimiz ayta. Hayrukum men ta'allamel Kur'an ve allamahu. İn hayırlığız kim Kur'an Kerimni öğrene, hem Kur'an Kerimni öğrete özge kişilerge. Onun derecesini biz anlasak idik. Biz her günümüzde Kur'an Kerimni okur idik, birbirimizge öğretir idik. Niçin bizge tapşırığa kişilerge şu ayetlerini? Ol jinel aytıp, ya balam kil bir Fatiha surasını ayda okuyubuz. 5 minut içinde en zor büyük nerseni siz öğrenəsiz. Allah'ın sözlerini siz öğrenəsiz. Şu sözlerden, şu büyük Allah'ın sözlerinden aybeterek söz yoktur. Şu sözge dayansağız gömürünüzde siz büyük dereceye erişirsiniz. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Vagazlarni 15 yaşı tılgan her kim video yazma rəvişində jibərə ala. Elektron adresimiz tvvagaz@yandex.ru. Bugünkü barınızğa da sağlıq, sələmətlik tilәп, sağ bullaşam. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.